Insumai cham October tarik li athupi lalpa zanan Sacrament changtel Corinth khat bong chom khat chang som ni lego jibai thum hi laneko no achu ladon sin ole ahungkit mase ding lalpa thi na chu lata lang wa hi laljesun matsaka aum jana pindan chungnunga azil sakte zanan au pilaya tilbol le atugen te kha lalpa zanan Sacrament bul pi chu ahi laljesun atak sa le thisan chu amau sika pot thing ahidan genin ama hi jingna ding a bol chek ding in ahilahi ataksa le thisan chu nek ding tak le adon ding tak ahi thu again bopa Sacrament hi ging tu tian thagau lalpa ipol naw ahi ama mi te chun ama le akilat na apom dan teo lok pi dan teo ana sem dinga kipik zel na teo ama pol naw le midang to akipol na teo et sakna hi dal jesun le hi jingna ding on bol sekun ati ko khan ahong kit ma se ane khom jing sek ding wa hi je Sacrament in aksat na kala thok hat na le thamon na ap ei so hada lim tak ama to dinga kising sak ding wa apoi modan ei hi sak hi alpa zan an yo phat ole al jesu tupik te aphat na te a happy na te athina te hi jing naw le athok na ithok pi naw a hi al jesu thina le thok kit na zala ichan teo alo pidan ekoma kipa thu gen na mat hi sek bok hi alpa zanan Sacrament hi tagaw thing tho in happy na sep na a hi zekin lol alul mama a e mawin le ingai lul in ingai poimo ding a hi